أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Watukufu ikao nyustahamili mridungu mbabi harmazi barami za hatu ikao seuzibita harma epaje hatu yenu anu Mwenyezi Mungu kana ngani harma khair na amano mahala nikao dunio wa aidan na wala wandu ikao nyuri dunga harmazi paji mbali na mbali ikao wosuhuli hawa bitie mipango ya hatu yenu anu Mwenyezi Mungu kana ngani harma khairi na amani o mahala nikao dunio danyine ze fami za hanyo nsipia biidhnillahi ta'ala. Wa aidan tosana salamu khasa za wala wandu ikao wo sharikana nasi harimaze paji za hao khasatan na wala wandu ikao wahana jitihadi haku no ili wado partage ze fikra ikao ngazi stekelezao ritsa hao no ili risaidilane rilamweza akili za hatu haulahe ze janibu zinji rika janib ya kipolitik au janib ya kisiasa, janib ya kithaqafi, janib ya kidini, deze jawanibi zonti pia ikao si usanarizi hadisi dasinanyi harima ze rezo sosio. Sikwa leo nga sinama hadisi ikao garjo sana taima hadisi ya tike malehaku hasiba bukane maudu yo maudu ikao ri hadisi wabitali zjirio awizo rjo fanya lelo dokana ngaranzoro direjeze baadhi za fikra ikao riparo zitekeleza ze fikra hizo ngazjoko huja namna ukana ranzoro rongoze mafundi wa hatu wa dini ikao duandu ikao ngo harimaezi khasatan na wala mafundi ikao kwati harimaezi wa iltazamu samt wa daza wa aidan na wala mafundi ikao ngwaune hamu no iliri shineri lamwe o mujtamai wa hatu wa Komori. Hadisi hatu lelo namna rjoi hadisi ti hansi hama baki ya maili enda mabaki ya mararu le baki ya la mwando ngabu ila jani bikao ngamjo sanan rongoze wala mafundi wa dini khasatan le baki ya labili amjo sanan rongoze wala wanrikao de amatinas wa hatu onsipia le bakiela raru shinden rongoze ya janib ya he politiki ikao ngejori njia hawala wandu ikao wana fikra zanzo relewe zila nongo ikao za kipolitiki zivirao harima ya daula ya hatu Komori. Yone namna ikao ngamju hadisie mahadisi hatu lelo. Toban, esha kotsungeza rudi nrejize maudu inu ni hadisi. Nabo inu maudu ikao ti hadisi ya husula mustakbal wa hatu wa Komori ikao ngariniki wao si mashababi na wala mafundi wa hatu wa dini ikao ngwabenu hao harima zerezo sosio. O mustakbal ikao ngwarinikao si mashababi wa nyumeni mustakbal hindi. Hal o mustakbal ikao rangalie fituri ya hatu, rangalie fikra za nyumeni ikao ngazori towa min dhulumati ila nur, rangalie namna ikao ngarjo hunda faida na zila mushtama na zilansi na zila wanadamu ikao wendelea usoni rikopeleye hauri zingarezi la fikra za bira, hauri zingarezi la fikra za hale ikao kazina uka muwafaka basaini. Yodi hadisi ikao ngarjo sanari li hadisi na boyo hadisi ikao rikari hadisi qabla. Hadisi inu dokanati hadisi babi damina baadhi za wandu ya husuye ila khutba ikaonge tekelezi wao na mafundi wa dini ikaongwa una ru'ya waelezao wa Komori warambia ukana ikana ngaranzore ndile usoni au lazima rejezeze madaris rejeze mapalashio ikangaranzore ndile usoni bwa Komori lazima rejezeze daira ikangaranzore ndile usoni lazima rejezeze wadhifa no wiridi wa ila akhirihi ikangara nzore ndele usoni ladhimu rejeze makufundi ne mafundi ne zila fikra ikao ngamzishi yao harimwa zerezo sosio na wala mafundi ikao warinikao si jili ya nyumeni si generasyon ya nyumeni ikao ijaba saini ilo harimwa wakati wa teknoloji warambia ukana o mustakbali wa hatu ne fituri ya hatu kena ukanjema ika karjarijize emapalashio
ikakarja rejeza eze daira, ikakarja rejeza wadhifa, ikakarja rejeza makufundi, ikakarja rejeza zila namna naza ikao zikahale waze wa hatu wa kanisa. Yode fikira ikawa mju sanani hadisi mabititi vanulelo. Tayib. Fundi mingoni mu mafundi ikao wobenwa haku harumwa ze rezo sosio sonspianga rojuau harumwa maulida ya kutekelezwa juzi, hatekeleza fikra yaka muhimu jiddan harumwa maulida. Lakin mimesha nihimisa de fikra ikao hatekeleza hamba ukana ya rais wa daula wa hatu Komori hauzisa suala wakati ya unanae ukana zabari hindi ya dini ya Kiislamu ya bakisha harima masiwa ya hatu Komori sha yala masiwa marajina ikao majirani mwatu ya dini ya Kiislamu kaitiyo hamba ukana le jawabu hilo kajalihun le suala hilo kajalihunda jawabu lilasafi shadid maana wala fundi wa dini kobidia hunde jawabu hamandilo inge hatubuwa mbabi hatujitabisha mabititi habuwe Qur'ani hajonda le jawabu hilo walakin amjusana njibule suala hilo he namna le suala la uzisiwa arudin jen lifanye detail mabititi harma ejani buyo. Tayib, le suala zabarindi dini ya baki Komori yode le suala rais wa daula ya uzisai mwanyanyasi ya tulijibu zabarindi ya dini ya Kiislamu ya bakisha Komori ya tubakisha umahalani hundwa jina le suala jangu minsuona kana ngabo muadala wa kimia yabo hau ndo wanzo ndo afanye fiziki na endeni dokana Mwenyezi Mungu amba kana hindi inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mwenyezi Mungu datsorambi hasisi Qur'ani ikawa ibalio Islamu ibalia ze fikra za Kiislamu yeye Mwenyezi Mungu dojo kuhifadhi namna joko hifadhi yede ujuo Mwenyezi Mungu o mahalani ya joko beheri sala yahe yede ujuo Mwenyezi Mungu wabitali ekahaiba hayanti Komori hikma min Allah hanti Komori ekai hanti Morisi hikma min Allah ekai hanti Makka hikma min Allah لأنه لا يعلم الغيب إلا هو. يدي فكرة ما فكرة بسيطة يو فكرة يعني فكرة يكاو كتوتا أمركن سيا فكري حتى هالي لو كان Mwenyezi Mungu amba kana inna nahnu akojivumbua ukana yeye demru ya sise dhikriyin demru ya sise Qur'an ikawa ibalieze fikra asasia za hosilamu na wemru jo hifadhi sindasi wanadamu walakin Mwenyezi Mungu abo hifadhi dini yae yu Mwenyezi Mungu uju kana harambe kana wala ya'lamu junuda rabbika illa hu yudele fikra ila ma. Tayib, fikira ya pili ikao le suala na mbokana ile suala ikao yani sheikh wa dini ambaka jashinda ulijibu yani Mwenyezi Mungu ambakana Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Mwenyezi Mungu yotidami Mwenyezi Mungu darambia na mbuwe harimwe Qur'ani mwangalie le jawabu ile. Mwenyezi Mungu harambia kana Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Mwenyezi Mungu do ujuo o mahala najoko behe risala yaha. Mahala najoko ihante risala yaha. Ijoba ki mahamili, mahamiraru, mahamine, wihonti Komori, wihonti Morisi, wihonti Tanzani, dede ujuo mahala najoko ihante. لذلك السؤال سونا كان له سؤال منطق له سؤال لنا لا روحار مع عقل ابدا شيء له سؤال لا تسوكوه لغة هكذا يومونس نمبوي تفسير يا ابن كثير نمجو برسازي ايا يزو gizo zinshi. طيب يفكريا ساتن يسمى بكنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Yo aya karima Mwenyezi Mungu ikao haisisi harima ya Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
طيب sisi mesilamu wa Komori ritsungu wa ukana ngarzingarawe dini inu no ili jarife mesilamu jari dembebon risijenda mron. طيب فكرة بسيطة، فكرة نجيو بسيطة جدا جدا شكتتها وككيمياء أبدا هرما إجانبية. فكرة كان لسؤالان تستهن لنجار ما ديتا ينجي ما ننسونا كان لسؤال حقيقي لكو بديره ميروزي سيكانا زبارين ديني يباكي كوموري ياتوباكي موريسي طبعا ما ننغاب مسيلامو كومور وأمين ديني ويكوبالي هكوالي كيو دي جوتسونزا وندمببون ويزنغار طبيعة الحال يعني. طيب lakini iyo na joanzari fikiriwa Komori wanama watukufu mlio banu zabarinde rais wa daula ya kuuzisaye mwanyanyasi le suala hilo zabarinde asulizisa fundika wala dingo kansiwe fasiri eze aya za Qur'ani mwe Ramadhani umisiri zabarinde asulizisa mufti le suala hilo zabarinde asulizisa wala mafundi wanwaji na walo Komori zabarindi chaenda uzisa shababi ikao ya soma yalo na hudur ikao yobenu hahar mwazila rezo sosio haku zabarindi fikra wakumwa ko bidire leo fikra ya mwano dokana era iswahe daula yeye hashurukana ngabo tabu ngabo mfarikiana hahe daine mashababi ikao kwa tu amini zila fikra za kipolitiki ikao diazibalia winji ema shababi wabitali horenge mashababi waje abo denzi ya hedini dejo wabalia narsa heshab shababi kaungu shoshinda eleze mashababi hedini no iliwanjie harima zila fikra waju amini zila fikra zabaliwa ni rais wa daula ya tungula do ikao mumono jusi ya korongo yode fikra mimi nashikansi na fikir ya mwana fikira bili dokana daiman Firauna yode manhaj ya korumia mafundi wa dini yode tariqa yode uslubu yode nzia Firauna ya shinda ya kontrolema mafundi wa dini wakao wakati ule hakuwanika mapesa hakuwanika plasi wabitali wadiwa zazi akli za hao wahuzuze ilmu wakaniyo wambakana la ilaha illa Firaun. Fikira mbili fikira ya mwando ngabo mfarikianao bainaze fikra ikao zitekeleziwa ni rais wa daula zihundu mashababi wenji ikao kwa jazi kubali ngwazikritikeo haku ze fikra zabaliwa ni daula ikao do ya hatu kazarini kanatija kazaregle mashakili ikao zireme daula warambia ukana ze mashakili ikao ngaziremao ye daula ya hatu zonti pia za he ekonomi, za he politiki, za he misomo, za he hizo zonti pia ngazo ureglewa ukana ruanike ezi wende wafanye conference Paris, wende wafanye asisi, wende wafanye rongozi njikao ekawe wende harmaye wende celebara la Afrika izo deze solution warinika ukana izo kawazifanya ngwajo regles la mashakili ikao ngaziremawe ye daula ya hatu na abu hata haba sainu kabjaregeleha hata mushkila mzimayo wabitali wanchia mfarikiano baina ya mashababi na zila fikra ikaunga zitekelezi wao ni rais wa daula ni daula hojimlefu hayo solution hindi rodiri vure mashababi wache hanzia ya shababi ikaongena nzia ya kidini rimnike plasi rimnike mapesa sayongu jo hambaukana la ilaha illa Firaun دي فكرة الأساسية وكمور وإلا سؤالا إنجي كولي سيسينغاري ngari aminio fikra أساسية fundi wa dini ya dola yajua kana mtume sallallahu alayhi wasallam wakati Abu Dharr al-Ghaffari yatamani kana mtume walini nike zinrume mtume sallallahu alayhi wasallam bakana Abu Dharr wewe mrum dhaif ekanga nyiwandu wa ili harmanzia nga mwendao mzima uo na kedhamana hasibabu kana kujakana ze kudra kujakana ye namna ya wandesa
Bimana ukana mnyezi mtume kanzari nikekana henda mdura nikiwe haziyai. Yefundi wa dini ya korongoza bala ya nomewa kana de harmaye bala konseye wa hindi wahe UNESCO bese wala kanso shila nai yoti mahala dawa wa Komori olamru ya kobidie ndi hansi wa harmaye munadhamat wa mu'tamar wa hema islamu ikao sisi wa Komori sima mamr shati mahala ni hiturath wa Komori lazima murdele wanro kama nungasina mafundi wa dini ikao wajangwa sunwanza wabadile haq wairende batil mushkila asasiya. طيب yote ze fikra bili ikao tiziwono kana zikanza zitekeleziwa ya. طيب lebakiyela bili ya husu ya fikra ino na mangalie ngasina fikra ya salafia ikao yo fikra dini ikao yo tekeleziwa na wala wandu ikao wa amini ukana o mustakbali wa haina mushtama ikao ngwanzu wendele usoni lazimu wazingarezi la fikra za hali si hamba salafia masalafia wao abasa inu warengeze fikra hizo wazitiao harimwe janibu ya he politiki izo mwaziona ze fikra za tekeleziwa harimwe maulida ya jiri juzi bitabiyati alhal. Solution hindi wamba kana ngabo mashakili akhlaqi ngabo mashakili ya heze tabia ngabo mashakili ya homsomo ngabo mashakili ya he ekonomi ngabo mashakili ya he ye politiki izo pia majmua za mashakili kao ngazire mao ye daula ya hatu itongeze daula hatu ketwende la usoni. Taiburi wauzi say solution hindi waramba kana na rejeo mapalashio rejizize daira yani namangaleze fikira za hale rejize mapalashio rejeze uremaze daira rejeze wadhifa rejeze dhikiri wa ila akhiri hizo ekari zirejeza abona borjonde la usoni hadha hura yo hura khuzabalat hizo fikira ikao kazina urende samahalani hasibabu handani narina kishe fikra hiyo ha kifalsafa na akili zi akhlaqi wambao kana zi akhlaqio mujtama wa Komori zirende hambi wowe namna wangaliao zi akhlaqia basa inu zilombi yoti de namna ye generation iliyo basa inu wajuangalia zi akhlaqi hizo ikana ngizombi hasibabu kana zi akhlaqio juzu ya hayo nisbiya walaysa mutlaq bimana ukana hizo wewe jona kana inu njema mraji nesu jona kana zilati njema yode maraba kana zi akhlaq janibu ya hayo yo nisbi wa ha pourcentage sisi zorjoma kana zinu hasana zinu jayyid zinu njema zinu mrujonda fadila mraji nesu jona kana zilanga zauti ya nari jahannama wa bi'sal masir amjoni kadhalil leo kawande huo mrungu hato wazaka hato wa sadaqa jomba kana ila akhlaqi njema ila ndongo njema na abo mahala ni mujtama mrajina ujomba kana balango tsolatema pesa ho bure ngofanyo nai ulatema pesa ho bure angali debaraba kana ze akhlaq janibu ya hazo zona wandu ikawo zinika haq e janibu ya hazo wandu rajina ujomba na yoti haq debana bakana hindi lazima usome mujtama wa hatu abasai yo fikira muhimu. Fikira ya saten hale wandu wadoba mbazi nkabwaza mnazi wandu weta mapwere yuko neze pantaloni za moriba na hindini za kalamodi wakati ule aba hainu beke wajawara mbiakana rejizeze pantaloni za moriba kabati mrujo joanika maana wakati ula zila zika makbul wandoko zikubali zika hasana zika alamodi shaba sainuka si alamodi ngabo akhlaqi za nyumeni ngabo nungo za nyumeni hasibabu dokano mujtama au developer o mujtama ngo developer hao reka ngo developer hao ha marifa reka ngo developer hao ha ndungo zindwa jina ngarungu wao masala ya kiilmu bana mretizi santima bali yo fikra asasi طيب
abasainu ngasi harma wakati wa teknoloji, ngasi harma wakati ikawa abasainu Komori ngojojua upare mdulo Faransa mhadisi harma video, mhadisi para video izo kazi ya kahali abasainu ngazijiriyo ekamso ndamuzi hende mdole dausi mbaya hahe kawa kazurumie teknolojia na mwambia kana nga mhadisi damina mdulo Faransa ngari wona nao kajajo amini ajua makana balangu hadisi doni mazetwani fikira asasiya wa Komori. Idhan wanruwanu ngwanzo warejize dingoni, ngwanzo warambiukana omushtama wa hatu na ribakine zila fikra zambaye tambo, ribakina zila fikra za ho wanruikawo kwa suyenshi harmwe teknoloji inu bimana abongo wamenyao mushtama wa hatu wa Komori. Ye fikra al-asasiya dukana wajombe kana na mjeri kensi rangalieze mushtamaati kawo wende lauso neze mushtamae namna wafanya wa developea watu rifani rangalieze kamu nasibu wa hatu shawa sijawar nike fikra ya salafia ikaungere jizangu dingoni yo fikra ikauri tekeleza mara ya mwando winji wa mafundi wa hayausiu shatsa zinunga singo zurudi zerejei wao hawao yo fikra asasiya. Daiman kami vumbua mufakir filosofi mfaransa kao rahimahullah mi mwanza haku upora Gustave Le Bon korongwa fikra asasiya ambao kana hamwesho shahish para psikolojia til jamahir ambao kana umushtama'at hina mushtama sisi deriko pangazi ada za istakaliti za hatu si uzirumia wakati kaunga zori nika faida wakati kawe faida heze ndongo zilazi hisa si uziransi rendelea na ada za nyumeni. Fikira jawhari wa asasi na mangalia ada nemila kikomori ya hatu hale enamna ya kaya enamna kufanywa mrudi mangalia basainu namna ya ada nemila komori namna ifanywa ngawe ikao ngazjosulishihana no mushtamariliyo basainu zibaki ngabo zile ikao kazinauka muwafaka no mushtama uliyo basainu ziroga wajaza nyumeni yode yakubidiri fikire namna hiyo. Tayeb o mustakbali kao wanu wanzo warinike wanzo warambekana rejezezi la fikira za dingoni moto mtiti ya balie le junia ne kurwasa yende adoka nsiambla kana alif kanantuda benantuda nzimo hambwani yende ambekana juhawe dondo ya howani wende wadolima badala kana rendera rimnike mbabhalani warongoze sulta neezi kana namfanye jardin namfanye marakis centri kaunga zoupanga zila kudra za howana na zila marakis na zila centri kaunga zoupanga mushtamai wa ilmu wamba kana juha doenda honze enda dorima moto mtiti nda dolima reje wakati la koudu yo fikira muhima wa Komori na mangalie kanga sarma khatar na wala wandikao Mwenyezi Mungu hawanika ilmu ambakana yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat na mangalie wala wandikao ladhimu wa juzo mujtama rihe harma daraja wodo wandikao abasaino wasisao mujtama idingoni risihe kontini mweze daraja yo fikra khatira jiddan asbab kana hindri Nabiyullah Muhammad alayhi salatu wassalam harambia ukana harma hadisi ukana hakwambie mama islamu kana ngabjoja wakati yedininge junji ya harma tahrif ngabjonji ya fikra ikao kaziti harimedin shahari tulis hamana mtulie Bamnyezi Mungu jobe hamru yajia do sahihi shedini yajia do renuvele dini Mtume sallallahu alayhi wasallam di arambia harmwe hadith sahiha. Tayib abunar amini ukana hindi ze fikra ikaunga zitekelezi wao na baadhi za mafundi wa hatu kasi sahiha abadan enamna wangalia uze mashakili ikaunga ziremao umushtama wa hatu kasi salih abadan kasi haqiqa abadan ngazireza jizao dingoni wabitali abo lazimusi wa Komori kensirdo fikiri haina kalima
ikao ngaljo tekeleziwa ni fundi wa dini ikao hanikiwa plasi ya kipolitiki yode fikra asasia manao la kana urongo wa dini yae shangu jorongo wa hila dini ikawi rais wa daula ya amin yode fikra asasia. Nyezi Mungu ambangu jobe hamru ya jia jadere nuveleze fikra ikao ngizombi zitilo harmo mujtamai ikao ngotungeza mujtamai kwa swende la usoni yode fikra asasia wakomo ikao ladhimu rizingare harma ejanibu hiyo fikra ya mwando rais wa daula usosu ala ikao zabari dini ya Kiislamu ya baki Komori ritoa aya zinji yao monokanaze aya hizo aya zijibu suala ikao moto mtiti kaja joli uzisa ya pili dokana rais wa daula hakotaha moto yasaidio mujtamai wa kimashababi wa mangari za fikra za hae ahundu wandu ikao mashababi wa dini kaungwa uharma zerezo sosio odo wandu wajoanza wa msaidie no ili ya kurubishe mashababi hosoni mwahe ahundu wandu hamada wao na dawala mafundi wa dini manahajua already ukana mujtamai watu wa Kikomori wa mujtamai kwa hanza dini abuna rumie mafundi wa dini no ili wajewa yuqarribuna zulfa yuqarribu mashababi zulfa wa wakaribishie hosoni mwahe rais wa daula rabaza fikra ikaunga zendiswa wa daula na abo bitabiat alhal izla fikra ikao ila al'an hata haba sainu karja parsa natija nazla mashakili ikao ruafikiana sinao kana na mademu arzi ziregle. طيب درجة فكرة ساتنا ikao yo fikra muhima jiddan ngejori saidia no ilireleweza barihi ndo wanu ikao ngwatingo rambia fikra ikao kasunja harmu ya akili dokana ikamdo nzama ngali harmu mujtama wonsi pia umahala nikao wanu wa ishio ze mujtama wanu ya sharmu fikra ndaru asasi ya fikra ikao ngejo si hamba alamul afkar dunia za fikra haumbahin haudeze ashia deze mbahindu ikaunga mziwo nao haudu wanadamu deze fikra ndaru hizo ya fikra ya mbahindu ya mwanadamu izo deze ndongo ikao ekazi pari hana harma mujtama zitrete wandondo abo mujtama ngo developer ekazi trete wanai abo mujtama wako developer deze fikra dezindu no wanadamu. طيب amumnikoni mithali mwanamtiti ikao yazalwa namna ya kujifikiria yujifikira kana yeye juzu yani yewazima namzaza hai yekajimzaza hai yekajimba rongo shadokana yeye ngujolila yakazi wabo fubaju hamzaza hai ya hamwe direct yujihisikana yeye yewazima neshe ne mbahindu ila yo fikira asasi kasujua wala mbahindu hindri wala mwanadamu shilabwe abadan kasina maarifa abadan shadokana yeye mbahindu ikaungu ndo dziwa balayana yude namna moto mtiti ya kufikiri wakati ya mtiti hajaha huwa mbabi sayongu shinda dora mbwakana wei mwanadamu sha ewe indo katsujua wei mwanadamu ya mwone ya mtsese ya rambwekana wengu donno sadziwa wengu lisomba hindu wa ila akhirihi. Marhala edungabo dokana de marhala jokoni kwaze fikra doma izisha kana banu inunjema inumbi weimba bahao weimzazao sayo yarengeze fikra zila zipange suluki ya zode zenrongo ndarikao zonde sa mujtama deze fikra deze mbahindu no wanadamu henu wakati kaunga mjona mujtama ikaungwa hadisio do wanadamu basi mwanadamu woi emru woi wo mujtama ikawo mujtama mutakhallif wo si mujtama kango develop chawoso bakena mna hiyo hasibabu dokana waranti janibu mbili warantize mada ezindu wahantize fikra wadungu wasingona kishize fikra ngasingona kishu wanadamu na mangalia mwezerezo sosio ile mithali joka wazi ngabo mdu joto afika fikra ikawa haiamini na mregehe na mdu ikawa joto fikra ngarjora nse fikra yetekeleza ila rambikana mdu fulani wala mwini ya akhi hosi ndio rilio hatekeleze fikra ya fikra ya hege joka njema rinakishi ri debate je fikra heke no kanje emru wombali ekemru ngari mwanzao abungar joku bale fikra ekemru ngari mnyengao abungar jo laani fikra rimlaani ba yani laanatullahi wal malaikatu wan nas ajma'in
ngejo sisi yao la mrikao kartu mwanza reka hatu wa fikra njema reka hatu wa fikrambi wa hakadha yudubanu kana gasili bese fikrangiyo واضح إلى حد ما. طيب sisi zabarindi ukana wanu kwa tushinda urinika solution na kuwasili hata bana dokane mafundi wa hatu hata haba saini warantize janibu ndaru hizo warenge janibu nzima de maana kana kwa tushinda hata warinika solution ezilio wakalanti za fikira za huwa nadamu waniki wao wala hani kwa suala hajangu ambo suala ikao tamilwani mru fulani njashinda ulijibu haja katushinda ubembe ukana lazimu ze fikra za hangu zitsanganyihane na zila ashia izilio ze fikra za hangu lazimu zitsanganyihane no wanadamu ikaungwa jo shinda wazibalie sayore ndele usoni shawara ansi zizo zonsi pia warege fikra nzima wasingo zendelea kana fikra ya mru fulani na mru fulani mithali na mangalia basainu ngasina ardhi ya Komori ardhi yo ngasina maadini ye ardhi yo ngasi harima place strategie ye ardhi yo ngasi harima bahari ye ardhi yo ngasi harima mahla ni karjo jwari fanye zirari dimari yenshindro ye ardhi yo jongshari parsana petroli gazi yenshindro shaborata wa harime janibu ya heze fikra dunia ze afkar rabakisha harimo wanadamu kartushinda utowa fikra rajuhunda faida ne ardhi kaudi yorilio doba hanu nanzoni mwasili wa Komori mafundi wa dini wa hatu wakati ngwasingo hadisi wanadamu mru fulani Sheikh Sumeiti na Sheikh Sijindobi na Sheikh Tindobi hakahunu haroha haja wa ila akhiri shakwatu towa fikra ikaunga zo saidia rihunde faida neze ardhi ya hatu rifanye dima risomese ribu hansi politiki njema rihunde faida na zila maadi ni kaungizo harmwe ardhi ya hatu kwa tuzifanya sababu hindi dokana wahafili hanu wanadamu fundi fulani hamba jao fulani wa fundi fulani na fundi fulani wa ila akhiri yode manaka karswende la uso pai ilintimizi hadisi hatu abasain rongowe strategy ikao lazimuri yelewe wanama wa Komori strategy ngyo bana gasina dawla shi Faransa ikawe dawla shi Faransa inu de dhulumu we dawla ya hatu wabitali ngerumia we dawla ya hatu ne madhamana wa kisiasa waje wa dhulumu dawla ya hatu harma mikataba ikaungwa isinyeo ikawe faida ketsure je harma dawla hatu shangere je hiyo harima dawla ya shi Faransa yomonsi wabili de dawla Faransa de hukuma za Komori rekade zilio rekade zavira wabitali hukuma ba warumia wala mafundi wa dini no iliba waje wakaye juma ye kipu ikangwa jo kumenya ye dawla ya hatu yode namna namna zengozi leo se dawla Faransa gasne hukuma zensi ya hatu wa aidan gasna wala mafundi wa dini kao warumia we dini fi dalalin mubin. هذا فكرة أساسية. طيب استراتيجية رملوني فرنسا هند نجورميه حكومة وهي حكومة يرمي mafundi wa dini no ili wasuli harma hindi ishinde jambe wa Komori ukana nyinyi na mrejezema palashi digo na mrejezema palashi jem dokan si mosoma alif kanatu shaka mnenda mosomese physique kamnenda mosomese wa maulama islamu ikawa wa developer ilm abadan wajoma kana na warejeze ndo dokan si wesoma alif kanatu hasibabu hindi ya akilini tujuende la uso yodo wadhifu wao. طيب izo ndo joko zifanya hindi no ili Faransa joshinda parses la produzi lo arme dawla hatu ziba Faransa hasiba ukana ngabo ujali ngabo ujinga mwinji hasiba ukana hindi ngarazore jer doso beze katatibu alif kana tuda bena tuda nzimo hambwani na tena tuda mbilo hambwani hata mtuka tujo efasira wendi cha kunoso mesiwe efasira geologie kunoso mesiwa ya geography kunoso mesiwa ya ilmu ya science politique bana hizo nganzao madaris anzo universite uko swamba risomesa universite la ngwamba orejizema palashi na magale fikra asasia hamadio. طيب strategia bili ukana Faransa abasainu ranzinga mumona wezijirio abasainu ukana hukuma Komori ijumkinisha kwa shindi wafanyeza ndogo hizo
abola dhimu ile jeshi la Faransa na zila kaza militeri zikaye abo ziwasaidi zido wa terrorize ukana banga si maoreba ni wefanya beti za bunga jobe ya misili wefanya ndini abo ya mvye juka nzero henga rjwe fanya jao wedo anza kunu kwa visa uje Faransa wedo anza ufanye wajoka abo ado terrorize no ili wafanye zila fikra ikaunga zou hunda faida ni daula shi Faransa zila produce l'arme maadini zila arme daula hatu no ili wazifanye service ila zirejei zende harima ya daula ya shi Faransa. Iso dukana madhamana wa hatu wajoru mema fundi wa dini no ili waje wadoti ya zila fikra ukana mkomori ya backing scene shaya sielewe ya rejei harimwezi katatibu ya rejei harimwezi mapalashio ya rejei harimwa alifkanantuda denantuda milo hambwani wa ila akhiri. Strategy za hawa yabo hindi dokana ngwanzo watowe wala wanrukao ngo una ilmu na maarifa wa kweli wa hakiki ikaungwa jola mujtama wa watibenu watikena hata sauti jo ya mujtama shawa jo heda wala wanrukao ngwajo yutfiuna nur Allah bi afwahihim da wala wanrukao ngwajo zima ila haq irende wa batil odo ndo kubidiwa benu yude strategy rumilwa wa basaini ya saten dokana hata zila baadhi za projet kaungizona wala wandu za balwani ma revolution heze fikra la dhimuzi baziwa ziti hebo juu yomonzi ya saten la dhimu hata wala malideri kaungwa una fikra za ujohanza wa huishe masiwa la dhimu akadamiziwa yangu ajo ulawa yangu ajo ufungwa yangu ajo ulapiziwa wa ila akhiri izendo kwa kaunga mziona lazimu muonekana kenomkinishi haba benuwe hukuma hau sirikali kaunge jobali ya proje ya kiwatani abola dhimutilo harma mashaka wandu wanza kutuwe wandu kwa sahawa kutuwe lazimu wachile kudeta raisi ya uwewoye hau ya ulawa hau meseneri hau waindini lazimu wajie mashakili menji lazimu wajie zila revolution hondani za ndisomenya wa ila akhiri. Izo kamtuzi wana basaini zinurizivumbwa wa basaini hasibabu dokana ze hukuma zilio zinu wabnikao servisi la daula ya shi Faransa kula sati fikra idu inatuka sahani waswi ikagara nzore lewezi jirio Komori na wala wandu ikao wala tau ze akli ze hatusi wa Komori gabo in Faransa ikao de uhanse strategie hanike hukuma ya hatu Komori bahe hukuma ya hatu Komori endeta hala mafundi ikaungwa jo shinda wa ikinaize omushtama hanzia ya kidini no ilibaturi kubalize fikra ikaungwa zo tekeleziwa ezita wao dokana ladhimu wake ujenga harmonsi ya hatu ezita wao dokana ladhimu sendele usoni ezita wao dokana sisirsi fikiri wa ila akhiri lidhalika ngwa hambia kana hindi wata mustakbali mu hindi wata fituri ya hindi ikangwa zo fituri abule lazimu rejeshioni palashi wende wakansi udosoma alifkanatuda ekangwa fituri usifikiri ndogo za mso ekangwa fituri usifikiri ndogo za ndirisha enda kensi udo katso msirini udo somesa alifkanatuda denatuda mbilo hawani wa ila akhiri wadiwa za ukana ze mashakili kawa zivumbu wakaunga ziremawe daula hatu izo zireglewa hamsomo zireglewa ekonomi zireglewe mahkama zireglewe ze ndogo nsipia katajo kaharimwa yeze tabuzini fikra dokana haula yudhilluna nas hum fi dalali mubin hasibabu dokana wowo wafanyao strategia iparao tashtitil intibah dokana sisi ngasina qadhiya asasi rivoti iswa daula rivoti hukuma rivoti mawaziri riwambia ukana ze problem zile mawe daula hatu monsi ekonomi mahkama msomo dima politiki rijota mani mridike solution wajawa rafisamba kana la izoka sina haja hata sha eza barinde dini ikao ibaki Komori rirensie zila mashakili kao doza zile mawe daula rendera doka nsire shuhulia ukana banza barindi kwele dini lo Komori ya surwa rihafili ngarsingo vurana na bala ko bidira wauzi ukana ibanu mrambio kana babjoko regle ekonomi wanu mwamba kanga mduko fanya mahkama mema wanu mraba kana mduko rengeze politiki
wanu mramba kana ngamduko fanya projet za wandu wa mashababi rizidi waza redenga ruzisau kana hindi wanza baride dini lokomor tabangalia yo de fikra ikao likaanza ritilo harama umgalau tijotamani mashababi wa Komori rike hashiri tijotamani mashababi wa Komori zi akli za tuzike hashiri ikari shema fundi wa dini wanu ikao wanje harama politiki warungu wao narishilie maana Mwenyezi Mungu ambakana yasma'u al-qawla fayattabi ahsan bihadhihi al-maana yani yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana al-qawl da wala ndikao hebe maana aya side aya namna shede maana hayo ukana wala ndikao ngwaishiliao zenongozo nsipia walakin siurengei afdal do bana kanzani wasili wako aqulu qawli hadha wa atamanna al-khayra lil-watan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.